esikiso thina ilutshwana but enxe ama last few minutes, last few months enxe ukulaya ngaphakama, enxe Mart North ngaphakama, enxe Mart South ngaphakama, ngoba kumele sizame ukuthi silungise ilizwe lethu. Nxa ukhangela nge-information nge-statistics esiphiweyo, uBulawayo u-3.9%, almost 4% of abantu abasebe-registered. I-Mart North 5.6% of abantu abasebe-registered. That is, thina bezivela khona just at 4.1%. Ngama-figures amancane kakhulu ukuthi ngasoze asincede njenge-region abanye isiqiniso esishilo, ngasoze asincede njenge-region ukuthi siye phambili. Thina bezivela khona ngale eMart South kakhulu ePlum Tree kanye neMango leUlilima. I know also le ndawo zekwana rural areas. I-voter education bona ngiyasilela. Thina kule ndawo zakithi ukuthi i-radio yalapha abayazi, i-TV station yalapha abayazi. Uzathola ukuthi information nje ivela ku-radio station ivela kuma-TV. So angazi ukuthi ama-civil organizations singenza njani, nathi thina ama-political parties singenza njani ukuthi abantu bafundiswe ukuthi baye register.